Izdavačka kuća Miroslav je upravo ušla u 25. godinu rada. Za ovih 25 godina objavili smo oko 400 naslova vezanih za istoriju i kulturu srpskog naroda, bez obzira da li je u pitanju nauka, poezija ili proza. Za sve ove godine rada dobili smo veoma mnogo priznanja. Skrenula bih pažnju samo na dva. To je jedno priznanje još 1994. godine za trotobno delo Olge Luković-Pijanović, Srbi narod najstariji, žena poliglota, 9 jezika, čitala, pisala, govorila, doktorirala na Sorboni. Kada smo objavili kapitalno njeno delo, mi smo tada i dobili zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. I skrenut ću pažnju na poslednju nagradu, znači ovo je bila prva nagrada, poslednja nagrada na Beogradskom sajmu knjiga ove godine za biblioteku Izvori. Biblioteka Izvori, objavljeno je do sada 15 naslova u njoj. Negujemo srpski jezik, odnosno šta je ko iz belog sveta od stranaca rekao o srpskom jeziku, stvarao rečnike, ilirski rečnik je srpski rečnik. Zatim, ovih dana, evo baš danas je ušla u štampu knjiga, što je veoma interesantna, rečnik nemačkog i srpskog jezika i srpskog i nemačkog jezika, znači slovar za potrebu naroda srpskog. Fototipsko izdanje i kompletna ova biblioteka Izvor je fototipsko izdanje u pitanju. Taj rečnik je iz 1791. godine. I da skrenem pažnju, znači, na Franca Miklošića i na njegovih 8 naslova u toj biblioteci i jedna knjiga koja je veoma lepa i divna, a to je Novi Zavet. Zatim mi svi znamo da je Novi Zavet preveo i priredio Vuk Stefanović Karadžić, međutim mi imamo Novi Zavet, evo ga, Novi Zavet Gospoda našega Isusa Hrista po prevodu Atanasija Stojkovića. Ove knjige nema u celoj našoj Srbiji, nema je nigde. Sve su ovo originali knjiga, dobijana autorska prava, naravno papirološki završeno sve. I želimo da pomognemo srpskom narodu. Kako? Pa znate i sami da su Srbe rasparčali na mnogo nacija i narodnosti, da su to u ostalom sve bivši Srbi, kao što su bivši Srbi, ne znam, rimokatolici, muslimani, Rumuni, Crnogorci i ostali. Tako kako su srpski narod rasparčali, tako nam i jezik otimaju, da ne bismo dozvolili da nam otvoju i ovo poslednje što nam je ostalo, mi negujemo srpski jezik. A zašto ne bismo to i radili kada nam je Ami Bue, francuski lingvista, i tekako lepo opisao šta je srpski jezik, a mi ne znamo to da cenimo. To je bilo još krajem 18. veka, početkom 19. veka u svom delu Evropska Turska, kakav je srpski jezik, što nam je Olga Luković-Pijanović prevela. Sve ovo ne bi imalo smisla da nemamo i naučnu potvrdu akademika Anatolija Kljosova, koji je napisao svoju knjigu i objavila izdavačka kuća Miroslav, poreklo Slovena, osvrti na DNK genealogiju, gde svojim proučavanjem potvrđuje da su Srbi najstariji narod na svetu, stari smo 12.000 godina, odnosno preko 12.000 godina, 4.000 godina smo stariji od Rusa, zatim oko 100 miliona svojih sunarodnika imamo u Indiji. I on kaže, mi kad bismo znali da imamo toliko svojih sunarodnika, mi bismo se družili sa njima, odnosno potomaka. Nešto što je veoma interesantno, ajde da se nadovežem kada sam pričala o akademiku, profesoru Harvarda Anatoliju Kljosovu, evo je kapitalna knjiga, izdanje Slobodana Jarčevića, Zapad i rusko-srpski odnosi. Slobodan Jarčević je u izdavačkoj kući Miroslav objavio oko 30 naslova. Svaki naslov koji je objavljen, on je tvrdo sa naučnim činjenicama
ne htjela sam da kažem, ne potkopan, nego potkrepljen naučnim činjenicama, što se vidi u samoj bibliografiji koju je Slobodan Jarčević koristio. Moram da skrenem pažnju na jednu Slobodanovu knjigu koja je oteta od države, jer su državu izbrisali sa lica zemlje, Republiku Srpsku Krajinu, a Slobodan Jarčević je svojim dokumentima dozvolio i dao da objavimo knjigu Republika Srpska Krajina, državna dokumenta. Evo, to je ta velika knjiga. Uradili smo i nastavak te knjige. U pitanju je Republika Srpska Krajina, odnosno u progonstvu. Pošto države nema, ne vredi. Da skrenem pažnju na nešto što će se verovatno dopasti svima u svetu, a najviše u Australiji. Imamo dva autora. Dragan Divjak iz Sidneja, on je napisao knjigu Prilog zaštiti srpskog naroda i srpskog jezika od tuđina i tuđica. I naravno Ljiljana Jovanović je prevela sa ruskog predivne stihove od Zinaide Hipius i smatramo da su ovo kapitalna dela naši Srbi koji su bili prinuđeni da odu iz Srbije, da traže posao, da bi preživeli, da bi prehranili svoju porodicu. Evo, oni se bave nama i nama daju svoje knjige da im objavimo. Jedno pitanje, kako mogu ljudi iz sveta da dođu do knjiga koje vi štampate ili priređujete, objavljujete sve jedno, da kažemo, narodnim govorom? Pa da vam kažem, izdavačka kuća Miroslav ima svoj prodajni prostor u Goce Delčeva 15, to je preko puta Hotel Jugoslavije, znači u Beogradu. Najjednostavnije je porudžbina preko interneta. Internet adresa je mirmi011 @gmail.com. Znači može preko maila ili na broj telefona, to je najjednostavnije, i broj telefona je u funkciji 24 sata, 011 pozivni za Beograd 2970875. Htio da pitam, po sistemu plaćanja tih knjiga može nešto se pojasni? Može, kako da ne. I ovo je 5 komada paket. Može malo tiše. Dobro. Či dođe šef? Što se tiče slanja knjige u inostranstvo i prodaje preko inostranstva, imamo distributera. To je tradicionalna knjiga u Beogradu, njihov sajt postoji, znači kogod želi može preko njih, oni to odlično rade, ili preko Bookbridge-a, takođe je distributivna kuća. Znate, samo finansirajuća izdavačka kuća Miroslav ne može sama da isfinansira sve, pa još da se bavi i raznim papirima, znate, mora dozvola za izvoz knjiga, mora dozvola da se uzme i od Narodne biblioteke i Ministarstva kulture, sve to papirima da bude pokriveno. To mi ne možemo da stignemo da uradimo, mi objavljujemo kapitalna dela, a smatramo da autori koji napišu knjigu treba da dobiju procenat od prodaje. Zatim izdavač, da bi objavljivao dalje knjige, on prodaje te svoje knjige i ulaže u nova izdanja kako mi radimo. Trgovac koji prodaje, pa i on treba da živi. Znači, svako treba da radi svoj deo posla i da bude adekvatno nagrađen. Kao što i štampar štampa knjigu i bude plaćen za to. Da, i to toliko, znači, praktično firma se zove... Firma se zove Miroslav, izdavačka kuća Miroslav. Ja sam Miroslava, ali nema veze. Pa znači onaj koji donosi mir. Najstarije koji donosi, evo ga, čovek, prvi čovek. I zaštitni znak izdavačke kuće Miroslav je otvorena knjiga sa upisanom željom, piše mir, da svaki čitalac koji pročita bilo koju knjigu izdavačke kuće Miroslav poželi sebi samom, a i svima nama mir. Zato i jeste zaštitni znak otvorena knjiga gde piše mir.